Pider gwech ar bloaz, pa tri dervez ve dalc'het kuzul randvro breiz. Bevech, ve un nebeut a guzulierien hag a ra o frezegen e yezou breiz, un pezaou e galawek, c'hwer pe seiz e brezonek, giz nilka ouissin. Ur sapre en paz en a rok e oer vezan. La seule production de logements neufs. Iriem eus komzet pep minuten zo ben a lojeiz, ma vijeke bet eus an service trai, mi j'ai ranket ober 10 minuten anter e brezonek, 10 minuten anter e galek. Me dremen eke da war, o echou, ma alies veze di babet komze galek epken. A brezonek oa ur wech an amzer en amot un tamm marwezel bremañ edo da vezan ur guriez kenti er rezul randvo. Pepini a ra diouz e hiz, Stéphanie Stoll, a gomz brezonek pe galek diouz an danvez. Écoliers qui sont dans les lycées. Pezaran eo komz e brezonek deus politik irejou a randvro, a komz egalek deus ar brezonek peogwir. Gure a bouez displegan ar perak e reom gant an miez, a penonz e reom gant an riez, dare ne ouion ket brezonek a ze war eeun egalek. Les achaleux sont plus gereux. Gant Paul Molac avait dibabet etre brezonek a galawek. Ar pal a zo bruda ar yezou breiz, a tremen ar amad mod pevod er rezul randvro. De pratique. En dud de zo boazet bremañ, an eus ket donne bit, forz penonz. Votet e bit gant an ol, a gant ol a gompren ben ar fin ma fel de amp e viche yezou beo, red e implij aneo, an mat pelzo. Met veke kenan a ze implijout an eo dirak pevarugen pekant den, e me sten charbono. Ar jubener e brezonek eo abao e meo be laket e pleustr an droid ligez war ar prim er rezul randvro toz da vlaso. Peptra zo officiellement de la rede peptra a zo enrolet, peptra a zo hatskivet, a peptra a vo kunugenet, petabutet war l'er de la rede an devez peus lavaret ar german ger. Neuze pepini rang di waldeus pez a lar, dirmi ivet, tro orien, joubin orien, da via varevez ivet. Setu jeu ar politik erez, da e diwal gant ar gerio implijet, forz pesoriez a befe gomzet.